Hello friends, salam sogwa haina hai nor joto night tongle rong friend tin norong bagai belai kena kokto makaham haina hai central government job notification ang nong bagai tui fakya o jaga sung saimalaya nakuman education qualification salary details tai o jaga wa abu hunde apply khlanya bestar joro last date tai o jaga wa category wise vacancy bahake bagjaka post ni bongro sungoro bebang saimana bun bagai norong night tongdo video na presentation ni paitak jora friends sung o jaga wa puila na legrena post ni bongrok tai o jaga boron tesine o jaga notification ko go sangna lenyai friend runu tomaka high court of delhi tesine notification ongkri fakia o jaga vacancy notice runu tongo o jaga post ni bom ke senior professional assistant tai o jaga text tongfura personal assistant abon bagani o jaga job na harjangnai o jaga runu tongo schedule of dates o jaga apply khajan je date ka obon ka nogu tongo 6 tarik march 2023 ni tesine o jaga apply khajan bagani rong no website khulogir jaka noro obviously apply khlaimannai awan photo jaga last date dui rekha noro nugu tongfiro oro 31 march 2023 jora o jaga o haina hai nongno last date rui jaka ka friend o jaga noro nugu tongo jaga last date jermani omo je time oro oro bebang sir ka noro nugu tongo tai o jaga o haina hai nugu tongfiro je closing date obo haina o jaga bebang noro date time jotono o jaga noro nugu tongo ka friend awan pore sang saimang laifna yango hingga friend o jaga noro admit card je download khlainani aborok hingga o jaga borok ni je website tongo rijak o website thangai noro download khlaimannai hingga o jaga borok announce bo khairnai borok ni website ni bisingtwi abo norok olo check khaimannai hingga friend o jaga haini hai verification norok nugu tongphiro date time and venue exam aborok bagai bo haini hai borok ni je website tongo a website ni bisingtwi norok no saklai rejangnai hingga friend abo to sung saimanka amon pore sang tabuk yango nugu tongo norok post ni bumung mongke pulia post ni bumung norok nugu tongo jaga senior professional assistant post ni bumung ke o jaga norok bebung nugu tongo detail tai o jaga classification of pay level aborok sirjak o jaga 8 level of pay norok o jaga mannai group B ke o jaga haini hai category wise vacancy bagjak norok tongo general ni bagai 11 ta EWS ni bagai 10 ta OBC ni bagai o jaga 23 ta AC ni bagai 9 ta tai o jaga ST ni bagai nyai 7 ta paisa pukya ba ka joto category milogai nyai o jaga total vacancy ka 60 ta awan pore sang haini hai yang tola nugu tongphiro hingga friend sang haini hai ta kaisa post ni bumung nugu tongo jaga maka personal assistant post ni bumung hingga awan pore o jaga nong ni je salary mana bagai 7 level of pay norok o jaga mannai salary awan pore yang haini hai category wise vacancy bagai ka general ni bagai 29 EWS ni bagai 6 OBC ni bagai o jaga 17 AC ni bagai 10 ST ni bagai 5 aba hai ke o jaga joto category wise milogai oro vacancy ka 67 ta hingga sangabu saiman ka awan pore sang tabung nalinai yang o jaga essential qualification essential qualification oro pulia number 1 nugu tongo ke for the post of senior personal assistant ni bagai o jaga jaka norok o jaga nong qualification sanjaka graduate awan pore o jaga haini hai sarka nong ni having speed abo tong nangnai norok typing speed tong nangnai nong ni o jaga 110 word per minute o jaga ri jaka shorthand in english by o jaga ke o jaga awan pore bo haini hai norok no te kaisa saklai jaka norok tongo mangke 40 word per minute o jaga type writing o jaga english by computer norok ma type ma khanyai o jaga je brok time jak norok nugu tongo ke o jaga awan pore haini hai nugu tongo norok second number o jaga amo ke post ni bumung nugu tongo personal assistant oro haino graduate khlaijak nangnai apply khlainani bagai awan pore haino sanja pika oro nong ni o jaga typing speed tong nangnai o jaga shorthand 100 word per minute aba hai sanjaka english by ma khlainai awan pore haini hai norok computer type ma khainai 40 word per minute in computer in type writing abo norok no sanjaka english by abo haino abo ka computer ma khlainai norok hingka abo hairok no experience tong nangnai oro bebang no clear ke sirjak abon pore haini hai sang tabo naline yang oste oste tai tamrok o jaga borok suirka hingka abon pore sang oro nugu tongo tabo age ni bagai hingka friend oro sang tabo nugu tongo age limit o jaga age hingka sanjaka 18 থেকে 32 বছর bisingo norok ni age nangnai abon pore haini hai jara o jaga ST AC tongnai reserve category borok no o jaga jotono no o jaga age legislation rijaka hingka jara ST tai AC tongnai borok no
5 year khlai rijaka tai abo ke joto category ni borok no o jaga o mannai abo joto ni bagui si rijak gesang abo nalili aboni pore sang tabuk je nangmani abo nalifinai hingke tai tamrok tongro friend sung tam nugui tongo mode of selection nugui tongo namoro wanamake senior personal assistant bagi sirijaka oro norongno eligible candidate dongno o jaga sirika FER of English typing test najangnai pulya aboni pore hai nongno nafinai English shorthand test aboni pore main o jaga descriptive examination munanai aboni pore class 2 nongno interview na harjangnai gabo sangsaimangka aboni pore sangyang tabo oro nugui tongo detail ke suija English typing test ni bagui o jaga step 1 o jaga norongno sanjaka norokni je o jaga typing test najangnai abo 10 minutes aboni pore o jaga duration rijaka 10 minutes khlainai aboni pore hai o jaga nornoi tongo norongni o jaga 40 word per minute in English by typing khaina nangnai computer ro abo ke sirika hai o jaga nornoi tongpiro yang tolaro jotono oro nongni je type khaipuro kaisa kaisa mistake phunangmano aboni bagani borok 3% khlai nongno rijaka bulung phano aboni sai bisingke tamongnai abo tanorok sainaman jongo ke kaisa kaisa mistake phan tukunung ya abon aba ke detail sirika kabon pura hai nugui tongpiro o jaga o tabo hingkai o jaga step 2 o jaga sirika nongni na hajangnai test o jaga English shorthand test tai o jaga sanjaka 110 word per minute norok o jaga type makanai shorthand test nongni najangnai friend sung tabo nugui tongo step 2 o jaga nornoi tongo norongno test na hajapinai English shorthand test oro 110 word per minute nong sanjaka abo hai o jaga total mark ro joto nugui tongo norok o jaga abo norok ostoste naithang chidi o video friend nor tabo step 3 nugui tongo o jaga nongni main descriptive examination main descriptive examination of English language by nongno na hajangnai exam o aboni pore o jaga hani sirika nongni content rejangnai essay o jaga tongo 250 word 40 mark ni letter writing abo hairok 15 mark ni rijaka tai grammar and o jaga comparison abo haike rok o jaga bebungno rijak abo norok translator rok Hindi to English abo hairok ma khlainai bebungno o jaga borok details sirijak abo norok nugui tongo tabuk abon pore nongni total mark ro o jaga 100 ni ngnai abon pore yang bebongno jotono sirijak o jaga general category candidates rokni bagui o jaga 50% khlai rijaka 50 mark out of 100 mark abo haike o jaga jotono sijak friend abo norok naina sidi abo ang sana thaliya friend o jaga sang nalaini tebo interview rok bagui sirijak amo haino nugui tongo norok o jaga bebongno details sirijak friend abo norok naina sidi friend sung tabo step 1 nugui tongo oro haino norok nugui tongo English typing test na hajangnai o jaga typing test of 10 minutes duration rejangnai nongo time aboni pore o jaga conduct on computers to assess candidates minimum speed of 40 words per minute in English typing on computer norok o jaga typing test najangnai 40 word per minute norok type ma khainai abo haike sanjaka abo haike norok nugui tongo tabo hai o jaga bebungno nongno thajingang puila saka jori norok kuni kisu wrong answer khlai phano o jaga 3% sai bisi khlaikangke norok o jaga eligible wngya wngui mannai tabo step 2 nai tongo o jaga norok nugui tongo English shorthand test o jaga hain sanjaka 100 word per minute sanjaka oro haino abo haike o jaga kwbangma oro detail bai sirika abo norok ostoste video bisingtwi naithang chidingka friend o step 3 rok norok o jaga naithang chiri puila o sung je naimani abo haino o jaga jotono swijak motamuti norok oro semno nugui tongo tabo hingke abo sanglaliya norok abo saimani mangkha aboni pore sang tabo yang last o nalinai tai tamrok swijak tong tai o jaga norok tabo nugui tongo examination fee o jaga sanjaka jara you are candidate abo haike tongnai rok ni bagani o jaga 1000 khlainai rang nangnai abo haike jara reserve category ni borok jara ST SC abo haike tongnai rok borok oro 800 taka o jaga examination fee ma rwnai abo haike sirka aboni pore norok apply khlainani bhai khlaina borok o jaga sangnali norok no tabo nugui tongo ke apply khlainani borok o jaga details sirijak oro norok apply khlainani borok je website rijak o website thangai norok apply khlaima khlainai hingke friend o jaga norok nugui tongo borokni website swijak norok obosai jara interest tongnai rok
noro obosai apply khlai di tei o jaga bebangno nongni photograph format dok obro jotono sirijak 50 KB ni sai nongni 50 KB to 200 KB ni bisingo nongni photo format dok nangnai hai joton suijak abo norok kaisa kaya naithang sidi hingke friend norok haino nuktongo jaga last date of closing window for correction of application form jodi kunu kisa nongni application khlaifo bullok phano hangka abo correction khlainani borok time di ka norok nugui tongo 3 tarik 4-23 ni sika norok ni jekono bul phano hangka norok abo thik khlaimannai abo ke borok o jaga nongno rui rwkha hingka friend abo pore swng haino nugui tongo o jaga general construction rok abo swng naliya friend je main swng abo to nalekha abo pore yang tai tong abo kisa naliyana hingke friend ni oro tai kono korikha tini video asung sinai norok joto naithok belai kheno hambai tei amo haike ni channel ni bisingtwi norok sob somai Tripura haste ni government job Bharat Hakota ni government job manui tongnai aboni bagui norok channel subscribe khe di tei o video no share kai di tei norok kono kisa osubida hingke bo businani rok no comment khainai swngui mannai hingke asung sinai tini video norok joto naithok belai kheno haino hai paithago hambai।